na ya benada wo benem bosome no da to so aduonu num wo mfempemie no ene aduonu num. Well, today be the 25th day of the month of March 2025. And I pay come when I'm assuming can ho bra. Ya di jumadi ya tuni din send Anidaso Wɔhɔ Obia ya de bro. Sabre we check your time now. 17 minutes after 6 a.m. here. Good morning. Now embrace the new day with energy and optimism. And net da foforo no embrace the day no with energy and optimism. Let's make today a day of accomplishment and joy. Starting with a positive mindset and determined spirit. And I pay Michelle Wunkrai. Say a nay da foforo. Da ye ura mi ye fa positive mindset. Adwemu fine ye fa ura denim. Na fe de wo no mobia no. Ye so ye nsanka. Fa WhatsApp message no fa bra. 059340 6565. 059340 6565. Now we're streaming live on our Facebook page. Into our Facebook page in this way. Capital DLFM 106.9. Also, over to me on YouTube as well. DLFM on YouTube. And I say, what the WhatsApp message, you know, what the 059340 6565. Good morning. You're from Hitman. Akwaba. After 6 a.m. here, I don't pay a den young couple. What bad day? Canadian Papa say, I don't be a dana say. I am emperor. I am not Dumunti. I am not pay a tinko. Moje di mo frusani at Chamada Bojema. Like as a papa, that was said. Was it for Brown? I said, good morning, Hitman. I thank God for my life. How many from you coffee, man? I shall my Diamond City.
ready for Tema Community 10. I'll pay what then Yanko Pass. I say good morning. Thank you, Jesus. Amen and amen. Augustina Coffee. Tema Community 11. But as I said, I was so friend after what was said that the other 059340 6565 0534 050 199. Okay, Facebook page this one no comment to go and I can come up. I dear grandma so for Yanjo was said that. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Maybe I share for say. Miracle man so kakra wada roma na fi for said abra. Na me ti o miracle. If I share the radio to am the fedia chi. I don't see man. Amen, miracle. Everybody shout hallelujah. 059340 6565 0534 050 I'll pay you then Yanko Pass. Hello, good morning. Hello, good morning, Brother. Maybe I share for say. Patron me Susan, Miss Asasia Sham. And I pay you then Yanko Pass. Nana pains to the radio. I was showing so I'm at and swatching today. In Ghana, Brother, and they all craft and the radio to my craft. I'm in count on bomb. Amen. Bye bye. Amen. Good morning. Good morning. Maybe I share for say. I am from a Ben Mekasa Free Tema Committee 5. Ben and I pay you then Yanko Pass. Saya sama kualiga telemakasi banya sama Tuhan Yesus Kristo. Amen. Amen. Then Yanko Pass you pay 0593 40 6565 0534 050 199. Hello, good morning. DJ Hitman. Yes, sir. Good morning. Me ba share for say. Pastor Femi Sako de. Ana pay yen Yanko Pass. DJ e de yamiase. So wa he so wa de pachi me ne me yere me ma. Na boni bi antu. Okay. The DLFM, the yamiase ma DLFM for. So wa he muso. Amen. Na adipa bi achi. The yamiase. Amen. Amen. Good morning. Good morning. Me ba share for say. Ana pay yen Yanko Pass Adiza. So I'm at the party, but the mother would really make it dear more for Sunny Nano pay me up sorry or crack at the former. Make us a near as I can be. I don't say, I don't need to. Amen. Amen. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hitman. Me ba share for say. Kofi mani asha my Diamond City. Kofi and Yanko Pass no pay. Nano pay de am yase sendra ye koda e ode ahoden foforo akan ho. Ama ye ho ne han da anope. And the Tuesday me we share obi biara and then the crowd that happy so day. Ombo obi biara e ho ban any obi biara and then I would be adominity. Amen. Amen. Good morning. Miriam Achio. Me ba cho me jo so pa na fro say. Mo Azadi Zongo nie. Yo, ana pay yen Yanko Pass. I was okay Zongo for so and I don't pay one year who I know. The papa mo boni mo or say I fast that man. No cre. Sani I see I sorry sabredi. Na me yere me mba me nananom. Nya I can say or the shanie. Show nyame sumuno. Ansa na wawu. Ewi ase jafari nyina ra wu beda ni eja. Au. Show nyame sumuno. Ansa na wawu. Ewi ase jafari nyina ra be chamako. Or the shanie. Show nyame sumuno. Ansa na wawu. Ewi ase jafari nyina ra be chamako. Minia. Oni na menke nya juma wate. Nyankopon ka so ho pa. Good morning. Hello, good morning. Me pa che frosing. Pa che fema PM ka sefrita makum 25. Ana pa yen Nyankopon se. De nyame asema me yere enkwa so ahwe so ma de pa che. Ene me district pastor
Pastor set Ataba 4 come to 4 district. Okay. I'm yes man and kwa. Any DLFM for you na I'm shira amen. Amen. Yeah, that's the same so. What to me afraid? Good morning. Good morning, Black Obna. Me pa chef say. O man here. O man here no pay na Nyankopon say. DJ Hitman asodi nkamo. Amen. Ano pay ya bada idima kwa se papa say wa ma de pa chin asida fata no because no Nyankopon fata asida pa bibia no Nyankopon hwe yo e kan asida ho. Nya asida hu hia papa ntina akotako du no so mo yade no. Ba ko pe no de na asida ba ye obisi asana nkono wo he. We say papa no o hia asida pa fi yo. Je bada na say Sada. Amen. Amen. May that say. I don't know pass it. I don't know pay. Hello, good morning. PJ, hey, good morning. Me pa chef for saying. Okay. You. I was not paying na Nyankopon say. Ano pay me de nyame ase. Na me kese na no pay wasa ye na de ni bio. Wa hwe ye so. Ma de say fa it say ne achi. Ye ne ebusua ene Ghana. De afedama na no pay. Amen. Amen. Akosia. Hello, good morning. Good morning. Me ba chef for saying. Pastor family me fefi bekele. Lizzie no pay na Nyankopon say. Me de radias se na wa ma ye hu ni han fefe. Me da na sepa. Me da na se ma kwanhwefo nyina. Any competition says the church ni come to train na ye ti asidan kenyame. Wa ya de kesia ma wa ma ye hu ni han fefe. Amen. Amen. Everybody shout hallelujah. I go see a grant master Hitman. Good morning. I don't pay a day Nyankopon say. I know my word that day Nyankopon say papa. We give you all the highest praise. Ever calls in the mirror now for your faster than in sea. 059340 6565 0534 050 199. It's 1 minute after 6.
And I know pedophobia, what do you want birthday? Your mom, happy birthday. Happy birthday, and come on, pay yourself for your birthday today. Happy birthday, and come on, Kezia Siama. Happy birthday, and come on, Mary Ajuma. I reckon your birthday, happy birthday, and come for me. Say happy birthday and come out. You're from Mina. It's your birthday today. Happy birthday going out to you. What about Pamina? This one is coming from your Swiss sister, Adwa Tyra. I say, Hitman, good morning. Help me wish my big sister, Mina, happy blessed birthday. I wish her long life, good health. It's a happy birthday going out to your Bapa Mina. It's your birthday today. If I draw tire home, I'll see my happy birthday. My name was when you're make sure someone knows Papa. I dear friend Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. Also, what out here is here from 24. I feel Yembro be Nanumbi Bobby 0555 27 4757. My friend Lumba and supernatural mineral water. Lumba and supernatural mineral water. Let's get a grip. It's pure in every form. That's not to come on the show. Make your stories making headlines in the dailies. And Rob Black Stars of Ghana. That's share me inside. Oh, yes. I've worked against a team now. Investors in Sufres Kappa. Just a maybe better now, sir. Now, if you go walk right and the mobile sweating in our dear prayer. On 6.9. Go for a quick commercial break here. Major stories making headlines and then Benadano pay in the national dailies. You didn't know, bro. So maybe better na say na fee napo so emo boss one. What didn't you know about? Yeah, but see ya. Hey, Kwame, at the work of woman, I saw one of how when it's to set the woman about here. We are dang. Akosia a woman. Insu amenu anya kama pesu papa no ma chumebo insu na kasen anope dem dia semasiu anope ya na na ma insu bia na insu kroje aye friend Lumba nsupa insu no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth kwa mi insu de wasa wonombi insu ne ye kama Lumba nsupa ma me kanhwe Esu papa ni anya na dia de asie mi na menya bi ato wo hemfa pebi ade akohye me fridge sa na Kwame, said the Akosia canon. They said, my bush afford dear mamma Musupapa, a Lumba and Supa. You see about your jamma and so any asset to a craft. To say, I don't know no one will be a 2 o'clock on the door and pay fear more. Yeah, no more. Just be a demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sioni, in Siani Lumba in Supa. Senia, I don't know Musupe to Abra Akosia about Mamma and say, Opia. Or the Sainty on my friend number C 026 3983 801 and I said 054
0785010. Mepacho open Lumba in Supa ehu ensembia dia. Betting up your website www.lumbainsupa.com. Ubenya ehu akadiena ewo ho. Lumba in Supa, natural mineral water. Get a grip with that super brain. FDA Aji Ejedian Kratwe Atum. Koforidia, are you ready? Yeah! Easter Saturday, that the Lumba live. Ewo Koforidia, the Ofosu Plaza Hotel. Ehona action ni nyina wo. Enti wo di anesa wo to tickets na fe yene that the Lumba. Ashiabom Easter Saturday. Time is 7 p.m. sharp. Enye that the Lumba nko na performance na jono. KK Fosu, Kofinti, enye anyom to fo kukudan bebre. Enti pe wo dancing shoe, naji wo ticket. Ni yen hyem wo the Ofosu Plaza Hotel. Koforidia. Enti akontan kanche rakia se anadwi die. Sesumia kasa, ebeye suje. Ewo di Ofosu Plaza Hotel. Esanse Easter Saturday. Abewa ha. Uprenchenshe mo bi afre 0242 550 354. That the Lumba live in Koforidia. Da ye share ho. Hello, wonderful people of Ghana. I bring you good news from the hub of DL Events Limited. Are you looking for an iconic legend to grace your events? Then look no further. Daddy Lumba, the one and only, is ready to perform. With his smooth voice and captivating stage presence, he will leave your audience in awe. From corporate events to weddings and parties, he will get the crowd moving. His music is a blend of highlife, Afrobeat, contemporary styles appealing to all ages. Don't miss out this opportunity to make your event an unforgettable one. Book Daddy Lumba today and let the magic begin. For more enquiries, kindly call us on 0579 284181 or 0574 986818. DL Events Limited. We've got you covered. Wake up, Ghana. It's a brand new day, and it's time to rise and shine. Tune in to the Breakfast Show live on DLFM 106.9 with the Hitman right here. 39 minutes after 6 a.m. here, Busio Brasso. Major stories making headlines in the national dailies. Go Wakratano, Emo Boswana, my brother, as usual. Some may be at us and Anna Payne, and I said, hey, some may be at you for what did Brahma J. Major Sobrako, Biabo dear. And I press when I said, Nigendi, and Miadoma, Sandra and Kupoya Dom. A man, a senior national team on Ghana Black Stars and Muti and him. Muti and him. What can see a beshe? Because I actually cried a beshe too. Oh, I actually cried a beshe too. And I am Yadoma, a shame, and son. And to own and send you make be an a boom. And you know, Ghana for they should watch out. Qualification in the day they are doing the secure. Say a team of water tire, no difference number 5 points. Hey, Empire Boy Nana say 2 homes, you know. Young winning in okay. Niam Quari never come away, near more draw back kumpo. Near Chrono. You qualify, you call Canada, Canada, Mexico, Mexico, Ghana, US. It's a day I made the woman and say, Ghana Ranti and Benya Quenya Kubino, and Maya, and no one manages Bequaba come up. Was it? Or more quiet. Oh, rack up Napa. Now, Oko supported him. Nakovi, Aquanyaba. Now, Oko supported him. Our Mexico, Canada, and a USA. Oko was out to me, Samba. Be a patriotic citizen. Patriotic Canadian. What's it? Patriotic now Canadian. My catch us a man at Timono. It is a sebo, it is a Sabia, any mark kingdom. Obia fighting for no. Okay. Enti emebuni bi pa kwanya omefa kwanya so atukan akọhwe mu hyebrim na eme ayadom nanka we enya oman ba kumpo aman miensa kofitele gina sesi ya me adom no nya Canada visa no kudukurum ho a age omampani chi no de nisi trogo so de ne ba sa akwabna go fi wa wo ye adwuma
why Juma? Ana okosiki for greener pastures. I say very okay. And to be a qualifier Ghana, you call USA. Your population and we better too. The Ghanaians, our leaders should watch out for us. Say, I want to tune your money. Yes, and your mind, Tia, Kiana, Quanas, you know, here, you qualify really a qua. Of man, maybe we better too. Half of my half of a one back on half, Ebeka. Yes. No, my dear, I had you do not trample the crew and said you were tata, you know. And one woman a young town for her, you better a Canada and make when they hold you. And I go for me, what? Eh, what they hold you. Okay. So, maybe we're ready to go back to animal boss or young call. Black of that. If we ever saw money in Aquaba, at the about DLFM and Anidaso Wɔhɔ morning show, this is the biggest morning show in town. Now, baby, ya dreno, kuan krata, moboso. Kurakata, no, ya born apostle, na bosso. Now, my body, I could to be, Utubia, and some of the woman, Ubenya Nina, Aken, can't win the Dimacotreno, and a woman, a bosso, at the amount. Now, Yansha Kurakata, and bosso, and I say, Yendi can find Yaka, for my listeners in the DLFM College Association, no. Enya ya chiamu nyina yensha se free daily guide ku akrata no na ku akrata nim na behunu openipo no na ye oman Ghana abanlo ya pen no kura enso no so afo hwe atenten ne so na obesan so ahu aka no openipa no obo adwuma edema national security below no edubu ahenifo ni da ha na musin ena ku akrata no ebo amane ye defeto so miensa se XNSB boss wife detained over 39.4 million theft, face up to 25 years in prison. Anyway, ni nyina ne sem openipa no aka no da NSB National Security Below ekuna no edubu ahen no kwakna we todwa echirim so no ne ho kafo empenifo detain wonom o match wonom ni nyina ne sem sika 39.46 million Ghana cedis na muchirem se mpenifu atumi awia edego mbotoma anya hwe kra ne so mantumi amfa sika we amfa makoda afia semfinhye ne aduonu num 25 years na makoda mu amuchirem se ghost names ahodo bi ba mountain so na de nyina fa mo ho a nsamadin na mda hyehye ketia hu mu akoye nsempia kura kata yi ede ho amandebo ede aba a mountain eso sanso dom kuma no eba amane echirem se ye omaga na yetim sisi no edam kase no ND Samanyuku no enam kuntuna ase na wanom eyiso oman Ghana ye institutions akodo na homba mboku no etaitai abanya etwa man ND MPP Samanyuku no ntin yamianem ne kurende ekwaso mbobɔ nyo sokro maka se kirem se ebeya openipo no oye aban lo ye penin ono kra yin no so afo hwe oman Ghana tenten ne so Dr. Dominic Ayene onhwe ne ho ye fisa ne motu na wutu na otaita dam kuma no ene empenifo dom beso oman Ghana ewo MP Ameyokuru onyai kra na ya sa enkon kan kra kwakata ede hon sensem ede aba emontene so sounds na enkopie mu ewo de chronicle kwakrata no ono so eba mane akro ya edubu ahen one afin so eye openipa ne den ede Dr. Dominic Ayene entokwai ode hon sensem na san de bebi o mu chirim so match no sebe ye betumi abo apa o si AG Ayene Dalet Eroko to release and arrest him. Edibu ahina wuchim si yenya ne yensa ngene bio sesande chie na obechia na mbekọ so wache ne se watnas ne waboga na kas ka twitwedie na afa ne sase oman yenji yensika kwakatai ede ho sensem aba the chronicle kwakatai ebo ho amane ene anopay sanso na ama kofibu a ono oyo so afọ hwe omanga na yakwaye ne yatrae ana afenso omanga na fumagudie so ono asembe se bedwande ma de hia wanom ewo elembela batompeso asino wo kirem se na 6.2 billion a year worth of excavators no ye import de bag amaga na mai ase ne sei yengo da kodo ne pa bi nam kwati kwan so etu se no omo sai yensa ase yakwa ne yatena yentie ba ne send ne 6.2 billion worth of excavators enene ye import de bag mai mo kirem se depi emo akra ne send sada mutu na ekoso na bayan kanwa ne mu yada yama eto entum entwa kra sanso na obehu masi bedwe no kirem ede ma de hia wanom ewe futu ono asena kopie mu ewo masi bedwe no na edom kuma na omo eye banu tinin
nezin ede oniminyamfo Alexander afanyo mark no bisa sɛ ye na tate ya wodo amotata dom kuma na afin so abana da ya obabesom oman Ghana ase pa ne sɛn ase ne sɛn obi abenya akwanya abesom Ghana na so akona ho mgye mu asabe sɛ nipa ne mpo wabu mmara so anase wodi Ghana sika ede na esa ban woye pɔmɔ na to nsa frɛ no fa ne ko gyina mu wɔ court ne fa ne ko gyina da kam ne mo no kwadu no nkyɛkyɛ ne nsɛmu na ba ne sɛ ne obi ada ne tata no sum tata na o kyerem sɛ dabi afanya ma kan akaze kyim sɛ moto na ɛkɔ so na bɛyɛ no manim yada Ghana man panin ba ma obo ada ground drama ni ma fa na fasi fom na sa na moto no ɛto interview sɛ de ɛkɔ so no ɛnya de bɛbo akra na wakɔ ba bepie mu ɛwɔ de ɛyɛ graphic business kura krata na emu de sa no manam na wɔne mu kyɛ so bɛhu sɛ kuani bi no wabɔ mmɔden apagya ne sɔsɔ wei yɛ asɔ a ɛbɔ mmɔden ade bɔkɔ fie na okuani wapagya ntententen wei yɛfrɛ no so asɔnhorɔn wokɔ pie wɔtefide mantam a yɛfrɛ no so asɔnhorɔn yɛde bɔ nkɔ fie na farmers no kyerɛ sɛ ɔmobu afu paa wakeka bi de kyerɛ Ghana mampanin ɛna ɔmu kyerɛ sɛ saa 1.5 billion Ghana cedis ɛba bɛhyɛ kua adwuma mu na aseɛ ne sɛn ɛna na mokɔ pie mu wɔ mahyɛ bɛdwa mu ɛna ofin sɛ ɔsɔfo a wo ɛna ɔhwɛ ɔma Ghana sikasɛm so Dr. Kaiser Atoban Forsen wobɛka kyerɛ Ghana fo nyinaa ne sɛ 1.5 billion Ghana cedis pɛ ɛna ɛkɔ akɔhyɛ kua adwuma na ɔmu kyerɛ sɛ monnwen yɛn ho koraa monnwen yɛn ho deɛ ɛkɔ so na ɛyɛ pa ne sɛnti Ghana mampani ye biribi efise kuafo ne bra 1.5 billion Ghana cedis de yɛden kuafo keka o madwen de a kyerɛ Ghana mampani ansɛmi akoyɛ yɔmpɔ na akoyɛ nsɛmpi na yɛnkɔ pie mu daily graphic akrata no ɛno so de aba edubu ahen ɔne ne yere na meka sɛ yɛakye wɔ no mu a Dr. Ayene Dominic ɔno no yɛ ɔsoafo hwɛ o man Ghana yɛatɛntene so ana afei so ɔsan so yɛ ɔsoafo no na bɔn ho maden sɛ ɔyɛ aban lawyer pani akwa kɛtɛ de ho sensɛm de abanta dubu ahen sɛ de tie bia no wane mu kyirim sɛ wakaka sensɛm akwa kɛtɛ ɛde ho sensɛm ɛde aba montano ɛso biom saa so na kwa kɛtɛ de anda so yɛ daily graphic de aba sɛ ɔman Ghana ɛyɛ Ghana Black Stars no ɔmo kyirim endo ada ɛkɔgye tade ma ɔman a ne din ɛde Madagascar Ghana fo maden kɔhyɛ wɔnom ɛka pore miensa ɛwɔ muluku a ɛnya sɛ kuma kwa kɛtɛ edu hama ne body by sem kese Ghana de atadwufo wa yate de na yekɔ yɛ de mu ase bɛboa na yɛn so yɛtimi akɔn makopie mu ɛwɔ 2026 ɛyɛ World Cup no asie bi pam na special prosecutor ɔmo kyerɛ mu sɛ Nyankopɔn yɛ adoma sɛ de yɛkɔ no ɛyɛ court nsɛnsɛm bɛkɔ so na ɔmo de atia ɛyɛ galamsey yes no na bo ma ne ma hodo a ɛko edite o magana yate ne yɛnsuo no nso ɛno bɛtuma kɔnkan a meka sɛ ɛyɛ daily graphic wakata no ede ho ensensem ede ba bonte so muchim say a special court to fight galamsey in the air offering amuchim say special court to be ba and the ba said the tebia no ma mutu galamsey no mo ne yebechem de kogum honom makwa di asie honom se be ye beboa na saa ne ma hodo bi ekoso no eto etimi etwa kram the business analyst kwa kwata ye mu the pass no manam and the black obra ba hwe na otwetwa men ena openipa ne dinde eye ni amakwe ebeto dwa sen chenchirenche birthday party koye ne Ghana ha ne yasem kuma ehono na Ghana fo nyina kwaje o mani Islegon executive club no kopiem ko cheche ne cars ne ade na mra birthday ni to dwa wie ye pe ena Ghana revenue authority for company for free crachi chirem se account ya freeze no wane mu chirem se to do bi ese otua no hwemu ntua sa ne senti o ma freeze ne bank account no ye mi hunya nche na aka echi na nka birthday po ya de kitwa bie na ka tonsa fra me ne hitman po na ka me na mase kakra na wei is legal executive club bi ba yenku ade se de ti be o sika dos nti wane mu chirem se krachi sika wowo ene sika otua de ma o man Ghana se to no eye kete mampore fia so wo banum singlet no ne sent mpanifo a chirem se ne bank account no o ma freeze no se be ye chene be hwado be pin we freeze se bi wunya sika na busu a o maga na so tuato o mo chemi so tuato ne to na otua na ketua binti wono ma chena ko katai ede hon sensem ede aba mountain som black man ko pm e wo di Ghanaian Times ko akrato no ba mane sem Ghana Health Service for chimi so mo kwesa beto mountain so chimi sem eye 20,599 TB cases in 2024 90% eye cured in historic fit wade mu kyerem se wohwɛ mu a ɛyɛ TV nsamanwa emfimpim yenu ene aduonu enemu no empim aduonu ahanum ene aduokon kon na to dwa kyerɛ sɛ nyasɛm kuma nsamanwa
kohen sa e kosoro ye pa mu chirim se de ye kosoro no na ha dwen ye pa Ghanaian type kwakrata yi e de ho amane body aba so hwe magana ya pa mu din so e na ebo sa amane yi sa me be sa ya de na no hye ensama wa no mra e bowa wo bowa sa na akoko na obusu nyina hyehye wo sa obi wo ho no ma bo konkon ana obi bo samawa samawa no e serious pa ha dwen ye pa nti we de empelifo we de mo chewani mama de anti ho na mo na mo na samawa hodo wa ekoso no eto entimi entwa black of number sense hu Ghana man panin John Dramani Mahamani foni da ha na musein ena Ghana man panin ka kire Ghana Armed Forces pere ho ma pa ma kwada mo cancer na no ekire mu se ne manimu yata momma discipline nya adwuma efri neko momma mra nya adwuma efitumu hu hia se Ghana fo ahobambo nsem betimi akonkan a Ghana man panin yandra da bo moden ehya o ma moden ehya eje mpenifo yi wo so mo kwada eye Ghana Armed Forces no ando no obo moden ehya watu omofo akwakatan ede ho sensem etimi ede aba mountain som sanse the new crusading guy kwakata aba mane na obehu aban ne lawyer penny no akra yenso eno ye soafo a ohwe yen atente ne so Dr. Damlik Ayane ochirem say AG fight MPP appointees over alleged corruption cases wane mu ochirem say MPP amemwe etwamen enipa do mbɔ mbɔdin sɛ mbeso mama Ghana no krono pa ekɔso nyasem kuma ne senti abalo ye panin wamu anawo wɔkyeche wɔn mako na Ghana sika hodo a ɛyɛ abande de etwam di ye no wɔmatumi akyɛ wɔn nyina kwagina emra no memra etimi ne wɔmadi akwakatan ɛde ho sensem ɛde aba emontene ɛsom yenkopi wɔ yɛ metro lens di metro lens kwakata no di metro lens kwakata ne ba ma ne na wɔkyerem sɛ Kwabena Dubuahin on graphics. State power must not be weaponized. Minority a year decrease. Intimidation tactics. Na bra Kwabena sans me yadu sa bobo so Kwabena Dubuahin ni nsense ma do ekọ so a make say nsema kwaje ta na so aye hyi nyina kwakatai asa de ho sensem de aba san so na dom kuma ne san ebo amane esem abane de twa mi modern boy ni pa bi obo modern efa wo so mkoso ma Ghana no ekwan hodo a mo fa so wetata wo no ma make say no chim se ndi sama yekuru mo nana sabe mo ndwen ko nkan ye free say sabe be som Ghana na nya musuo ne wabɔ ne senti munyai se mo tata wo na nya de bebo wo man yatimi akoye ne mo ka make be memmo no etimi akɔ nkan ya kwakata ye de ho sensem ede aba emontene som ensem na doso pa na bla ko yenko pie mu e wo deble kwakata no na mo kire mi say Osman Sachs eye banning from International Security Ministry wade mo kire mi say Osman wabona ho maden apam opanipa ne dindi abani say o man ho kwan e man nkwan kwaso ma National Security Ministry ho na moda oye ne den kura emfa kwakata yi ede ho sensem ede aba emontene esom na 24 news kwa kata no so ba manana wakire mi sem eye rumble in the jungle cases hey dadana wane mu kire mi sem in the coming weeks enya sem kuma MPP amanyoku ebeso mama Ghana tata ye be cross wo nya sem kuma mo am koso mama Ghana no enem aban ntim ya ban na aba enya sem kuma mbetata amasa sika bia madie no ene ye jesiko ye ntim mo watch out said the tibia no e ka apa no wamba ba jesika ni nyina bebo ama Ghana eniema konkan edi ama omen yankoyenim na bra kwabena eye ni amakwe no nsem na san ba ha bia dodo na no na eka yensan emmosu bio sanso na the hawk kwa krata no we dia akroma pa man ho no so na hwim no hwim pa wani mu kirem say we were right adwasafo Spurs school feeding secret adwasafo na ekasa jem say ye school feeding program no enipa hu do be koda no bibi amayokudu mu no bra kwabena kro no emebo ni huna mane Ghana dusuafo na nya de ne papa ntimi ani ena nipa yam koda no edi Ghana sika menuane anipa edi ye no sabe enuane no enkwankan nsonsuo nu ane nkwa nipa ne de na sabe na ofe na ofon na ne aye tea na efu adoadoa na nkwa hwe a efudo hwede sa na ekoso a adwo asafo abomu se to waka nsem ya de a kire se one de obae na ko waka no kura bia sa nka ntumi mo na sa na moto na nkoso na nso ogefo ne hwan o kan a MP amanyoku aban yetwa mu antimi anka mi fa amana yakase wo kire mu se
abanya pay Ghana man pedim to pese school feeding program na kon kan de man homa den send mani man fa ne fancy form sente sa da nipa bedi dia men na so school for ne de aduane papa enya de ombenya bia dia adwo asafo nso e de ho sensem de ba mountain so Ghana kuakata hodo e de ba no pen so yebo dawro nyina de nyina a kire ne ye ne tiefo de black abra kuakata mu sensem na dos na so ye nyina we so de yemfa ne nyina emfancy enam yemre no 18. Okay. Some be an pay me that's pa. So what you call Wakrata no more swap at the ability for. Now, medical candidate, send radio. I tell you for yet in there. Right, 3 more minutes to hit up all the hour 7. So maybe me dana say. And I pay ye dim come on. I wanted that so homo be a jumadi. So some maybe interna say coffee so with your hand no man pay ye dim come kakra. For WhatsApp message you know for bra. Now out there fast one no 0593 40 6565 0593 40 6565. And I tabita clinic some control prostate problems be diabetes na how liver and kidney problems. Junso problems we will be a junso what ya pa what ya che wonya baby nkwa me pacho Fabra tabita clinic na fe doctor here na 122 kama pa. Your location your Medina Firestone Footbridge. Just after Atomic Junction, Medina, Firestone Footbridge, just after Atomic Junction. And I'll be here. Kumase, you were 100 by Cindy Junction. Yes, also was Sunyane on a Feta Crady. Yeah, Juma Monday to Friday. A Drada, copy me fiada, and upon on song, copy me number 9. Fred Doctor, I was 0260 196 219 0260 196 219. Tabita Clinic, Dr. Sebra. Nafi wapomodeno wahwe nafi bibia engina brane sami me sam wakwa babiem black obra mejo so bibia boko de ya me adom bibia dadi ana paye ndi nkomo na nkomo aye die no komo no ye nkomo a ehu hia papa kwasem edua no passe ni etenase ni ye di nkomo a is for the interest of the country. Sure. Wo man no nkomo so oban no benya ne ntuma pa afura wo man no begina yie entina ya ye di san nkomo no. So maybe kwa yese kurom hanom wona wotete ye nkurase nkuron keto anim no wo bia sori a no wo bankran wo kokumase wo kotakrade wo kokuru kesie mu edinsusaso bebre ene ba wo mayi mu ehun sunsaso ede ba no aya na anu ahyepa kwasem wo bia sori a ana me free baby am wodo me bankran na kwasi broni atun din say rural urban migration. Sure. Rural urban migration. Sure. Wo be ka say wo free baby a wo no e dia bankran to seek for greener pastures. Wo ba say dia brabo a wo bo no enema be ko yie e dia ma no sambi anapai yendi nkomo black obra medase ene akwanya bio na yeni kan san so enchen ye netiefo ne bio. Black obna nkomo ade abai emu ode de sese bia no manam no na edika no ohun se ne ye ka black stars for asemi ne ye ka san Ghana mrantie dodo na anya kwanya se Ghana ye qualify sisi dodo na bekwa ahwea na omo nsan omo achi emma oman mu bio ye misa sade enti ena ma kobna net na ase a odwensa eni se omana ye tim se Ghana man no ye wo cities ahodo bebre na oman mu ha ye wo Accra ye wo Kumase ye wo Sekani Takrade ye wo Sunyan ye wo Tamale ye wo Boase Cape Coast Kofodua ne meme ahodo aka ne nyina yinkura kese ba ye misa ye ho se e ba ne sen ena obi anya kwanya opeso otu kwan kwa Accra opeso otu kwan kwa Kumase anase Takrade Cape Coast Boase Sunyan Tamale ne ade nkwa na wono mekro empanifo ka se misa didija wo hoi edimuna enenam na Obia so bobra opese ne mpuntu ba na sitrem edikan Accra anase nkran premante na baye ye nations capital oman nyina ya hinkro nie enti obeje obia fe ne obeje obia pense onya kwan Accra so obetu kwan ayeden akọhonom edikan no efise Ghana ha ne yabru chiri ene nkran eye pam nanso nya obia na onya yankoba betena nkran ha enye obia na ope se oba Accra be bobra ne mom bibi ntra ba kwabna eye bibi ntra die enti na aba ne sa
ɛne sɛ ɔma no a yɛkyekyerɛ no yɛwɔ mahyɛbadwafoɔ yɛwɔ assemblies yɛwɔ government appointees ahodɔm dɛda ɔman no ano mansini biara wɔ mahyɛbadwani mansini ahodoɔ ɛwɔ ɔman Ghana mu nyinaa no ɛyɛ 276 sɛ if sɛ me memory no bɛsave me right there constituencies ahodoɔ yɛwɔ Obia kyɛ sɛ mansini biara no anya hwɛ koraa no ɔwɔ ne MP wɔ hɔ nom fine mansini yɛato abama no sɛ ɔnkɔmahyɛbadwam ɛnkɔhyɛ mmara okay saa nso ɛna mansini biara nso wɔ assembly ɔmohwɛ ɛboa sɛ mpuntuo ɛbɛkɔ so ɛne sɛ Ghana mampanin yɛto abawia ɔmampanin deɛ ne sɛ ɔdɔ ɔman no nyinaa no enti ɔpaw ne mpanifo ɔpɛ so no ɔmo kyekyere ɔman no mpanifo ɔdɔ ɔpaw ɔmo no brakɔb na woyi government institutions ahodoɔ no nyinaa wia yɛbɛyi minister anaasɛ ɔsoafoɔ ɔbɛkɔ akɔda ebia yɛmfa ne sɛ mantam region ne nyinaa no enti Greater Accra yɛwɔ regional minister Ashanti region wɔ ne regional bibia mantam no nyinaa ebia yɛwɔ yɛwɔ soafoɔ da no ɛna no akyi nso mansini no ankasa mu no so koraa no brakɔb na yɛsan so wɔ assembly a yɛwɔ mpanimfo a yɛwɔ mansini krakye a wɔno ne da mansini na no either being municipal chief executive district chief executive anaasɛ deɛ aka aka ne nyinaa yɛwɔ ma da no na yɛsan so wɔ assembly members a wɔkɔhyɛ mu kɔboa ma mansini yɛhwɛ sɛ mpuntuo bɛtumi ayɛ den akɔ so nti na yɛwɔ district assemblies common fund okay fine sani ma hodo nyina ya no mensin ni nyina wo bio mensin no Obia wɔ ne de Ashanti region wɔ ne de even constituency say hye Ashanti region nyina se no Obia wo bi saa na wokɔ western region so a ebi wɔ hɔ nom Cape Coast Central ni nyina bi wɔ hɔ okay but yem bi sɛ ye ho sɛ e ba ne sen e na ɔman no Obia pɛ so ɔbɔ bra agye sɛ ɔde nani akyire Kumase anaasɛ Accra ana even Potakrade yembisa ye ho sansensebo no ene se empanimfo ahodo a yeto abama a wonum so mo nsom ye no Obia ye japade a oyesi nkran ana se Kumase hyene nso ade ba ko nie so obobra obosi nkran ana se Kumase yato abade ama obi watamele binduli sisala onsi ho bio bepem na me no kase okay yes onko bio wakankra ha enti emebu na ewa ne potamo no empuntuo no aba wodum tesebe dwonso abo akokɔ no empuntu dwuma bi nkoso eniama ahodo a ema wo man kɔ na ne mpuntu ne nyina wɔ nkra ne Kumase ayalesabi ahodo a ya kɛse a enipa eyade a obɛkɔ akɔsa ne ho yade no ɛwɔ nkran ene Kumase okay hyɛne nso empuntu dwuma ahodo akwan ya papa ne nyina wɔ nkran ene Kumase okay enti timamufo na wasa mmea ahodo nyina hunu sɛ da bio ɔma no yɛtemu no kame akɔyɛ de sɛ biade yɛ papa bia ne wɔ nkran ne Kumase enti saa de a ɛne yɛ menso sabe mentena kurase ha menso menkɔ nkran na menkɔ enjoy bibi because yɛ nyina ne yɛto ato wɔ kuram yɛ nyina yɛtua tax enti sɛ ɔma no mpuntudwuma ne nyina ɛkɔ so Accra ne Kumase de ɛhɔ na yɛ aburukyire ɛhɔ na ɛhɔ ɔfɛ ɛhɔ na nneɛma ɛkɔ so de ne menso memfiri hɔ na menso memfiri mani nkyire mu ti so bi wɔ Takra de a ɔbɛpra ba Accra obi wɔ Sunyane a ɔpra ba Accra obi wɔ Tamale a ɔpra ba Accra enti yɛ nyina yɛ twifa mu nkra hanom blakwabra yɛmi sɛ yɛ ho sɛ saa nipa hodo a yɛ pa wɔm sɛ wɔn nkɔda yɛ mansin ano no wɔn so mfa so pa no ɛne sɛn sɛ obi ɛwɔ Sunyan na sɛ odua bayɛ na bayɛ ne ba Sunyan na wɔwɔ no wonya bayɛ ne so mfa so agye sɛ ɔde aba Kumase anaasɛ Accra anse wonya so mfa so enti de osikua wɔ Sunyan de osikua ɛwɔ Enchi de osikua ɛwɔ Takra de no de ɔyɛ potri wɔ Sunyan no wonya so mfa so agye sɛ aba Accra ha na mo sansan mfa so aba so right me I've been to Sunyane makɔtena Sunyane ɛne mmea ahodo bi wɔ bono mantam ne mu a mekɔtena more than 6 months bakɔbna kwadwuma mo yɛ ne hɔ no akɔndo keke ne ma bo so afu Sunyan but as at now I'm talking to you no menim sɛ de hɔ no ma bra bɔ no akodi bi ko mekɔ hɔ no ma kyɛ kakra pa bakɔbna na wotɔ nam nwuramu nam ɛne aduane na wudi wɔ Sunyane a bakɔbna ne bɔ fofofo adan na ne bo wɔ fom nanso ene de na ekosue yɛde nneɛma no nyinaa ba kuro kɛseɛ mu ɛna yɛtwa
mmea hodo ne mensina hodo ne nyina agya ene ya ma Ghana na beye Kumase ne Accra tese ya Ghana ye ka nokra Ghana na ba beye Kumase ne Accra pe enkyekere oman sa ye mpanifo no any long term plan emfa ma oman ne ye be kire nsunsanso a ede ba oman ne so okay ye be duro ye gusu bon kakran kakra be kire nsunsanso a saa ne oman a ye no ede be bre oman no ene ne kyekere se ye be kɔ yanim se ye be kɔ yachi oman ne mu ana ba ko bno obi a ya pa ne so nkɔbɔ adwuma se wo ye minister se kwada region bia no no wasade pa ne sei wo de se wo be hwɛ se sam mantam no ni me be ya de pa bia ne betimi akɔ honom na bo ahu ne se obi ahu betimi atɔ no wo sam potem se mensi na wo mu no bibia be kɔ nkan de ama no ne mantam no nyinaa wono mo kɔ ade na mo ye de bo awonom de enima no so mo ye ministers ahodo keke press conference frɛ no mo ni mo frɛ Bansem puntuo de na ono ankasa no wasi ne dan wakra o see friends and trophy ono wasi ne dan wakra krona sa region ankasa na ya bɔ ne din so onkoso no wontena ho oni dan wo ho enti wontena ho mpo wontena ho Accra na wote ye ne bibia eguma no wabɔ hwi akɔsra no masan betena nkran isi yemfa san kyekere man amama ya hodo na wokɔ US ne ade abomba akopa hu sem puntuo koso ba bia ne nyasa na mo kyekere no se mpanifo no nya kwanya tukwan ekwa ma hodo bi so a Canada ne amama hodo na atumpon na aye a omukwa mo hunu se nkronkura hodo ni nyina ekwa nanim ana 106.9 ukọ US o ma na atwa bomba akope empuntuo no ba bia be fa bia ho ne mo ye kama ye mfa mpuntuo ne nkwa ba akopo but ye ya hade ne de eye Kumase ne nkran pe bra ko ban hwehwehwan so de bra yen se ma ho kwan se obia mfiri ne kuro mehya Accra ene Kumase a ye misa ye ho Ghana regions no per regions so where the consequences are the baba okay susanso bone de ba ba ko bra ye ka mantama anka o manyi mu so pa wo Ghana ha na ma Accra enka ho yes Accra region no esua Greater Accra esua ya region so pa wo Ghana ha na ma no obi adi adanse ye se okopie mu atifi de mantam a temale so pa but ye misa ye ho se de na ekoso ho no unse ye ami ye nunu ye ho sere ye boy ye ho abro tamale ensase atam ho nya sase ensase kuma eso bobia be so free tamale bakra bibia ni ho Greater Accra epuna twa ye ho ahye enkran asase ne yaketua bi but Ghana nyina babia dom doso pan so ya Accra ha the whole Ghana babia nipa doso abo apeso e ya Accra ba Accra asase no so disua adenti ne ye boy ye ho abro sa enti nipa ne free the rural areas yes no e bankran aba ha enti hwe dumso ekoso Accra no enso sunsanso de binie enipa na abo apeso dodo yes asase na dankra ha no esua enti na nyawanwa so obi kosi dan no de asunsu ano bebe anya se osi dan no de besi eso because asase na sa okay den ono so abande esi osi fie ne bi sunsanso bone de ba no enie ya kwan no ye nche betutu because enipa dodo a wankran nipa dodo e soda hamache kwa adwuma wankran ha Ashanti region so pa but obia wo Kumase no so nyakon ya pese oba Accra ha yes adentia ye boy ye ho abro ba kobra ye wade bi a mempa ne din no ye wade bi ye ka no poverty and social disparity ene say ohia nemi ya ho kire ohia ana afi so ne ma hodo a ema me no wanse ene kan say social disparity no ama me no wanse enipa ne bebia wote no oye den a so wa mankran ya wonye ye bebia wote ne aye den a wanko Kumase a wonye ye endesi ye nyina yekɔ eni ya poba yekɔ so okura kese mu ne ase kire nyina eni apoba yekɔ so nkran ne Kumase no ne nyina eni enti ye nyina obi atwa ne nyonko ne ye wo wontwetwede e wa Accra ne Kumase it's about time say ye leaders no omo nwini nkonkan okay omo pe long term plan bi nto ma Ghana ne nya Accra ne Kumase nko a na ye Ghana eno na ma oman ye bresisi no ama pressure ba social militias ne so okrum ha hwe pipe pressure pa da so onkroim o how dead da ye social militias ne so okrum ha the pressure betu nsuo so bibia pressure enkane aso obia betwehwe illegal connections ahodo ekoso enkrom ha ni nyina ka ho krona abape so
What you do anopa na wo sore na sa wo kwa adwuma ya hwe traffic sa ho do e koso wo hwe traffic a ho do e koso wankra ha nipa do e jam bus stop e pekas akọ ba bia akọ ya adwuma ko voter ready na akọ hwe nsase e da ho nyina na ye kwa putu dwuma bia ni ho obi ti framantem a wo geden baba akra ko western region na akọ hwe western region wo kwa wo yi takrade ene takwane ade afru ankurankura keke nyina yemfo mo nya hwe bia ni ho echire din kwenchi na kohwe ya ka western north no bra kwabna eye regional asat now that region a yatie yi bisa ho se wuyi enchi ana afi nso eye sehwi wi oso ni san konko na hodo ni firi wade aka na wahin bio na yin kura na enchi kura mpompuntuo be na wo ho. I've been to that place. I've stayed there for more than 10 years. Mpuntuo bia ni wo de na wo ho bibia ni ho hwi ni ho ntisade pa na wo te ho no no be peso obefro be ba akra. Yes. Enti mebu na nke betena saa me ahodo aboa na mpuntu su akoso no ye mpanifo na ma mebu na hunu ses wote ho no ma obeye kwasi ye mpani o mobra ono pani na twasa mpanifo se baby apan ya na mo ne ho na homa so ye den enam wo pani no akere me ye hunu se ho no ye tena bobre ye nti wo besi dan no wasi asi nkran affordable house na yesi no wako hunu se asisi bi de asisi san kronkro no so asa Ghana fo no mo so mo ye ni panti o benya bi atena mu ana Oma me yehunu se ba mote wono mo no mo nya Ghana fo se edu be ka kire wo. O me hunu me yehunu se mo mtete san kronkro na so no mo nya nipa. O mo nya Ghana fo. Nti Ghana fo na won kran ni kumase no. Ti se mo so ba hebi na mo nyina be bobra. Ye hwe sunsanso ahodo de ba. Climate change. Ene eho ye kwasi boni be kan bibi se eye ramifications. Ewiem nsa kire ye. Ene sunsanso ahodo de bra ye nyina. Ebini ensase ahodo a wo Ghana memia ahodo ampanifu agya to ho no man ka betumi dia popra ebetumi sisi adan man kronkro ahodo no so emu atretre na nipa ho ahenhan no hwe ensase de ho se nanka yesi dan a anka nipa ho betumi ahenhan no enyinam kane ho sensemu nka nya se de na menu mienu hunu ani nyina begina nkran ne kumase de aho kire na ebai hwija hyehye ekoso e market ahodo yi mu ni nyina du ba bia ni nyina ka ho bi eje na to ba bia ye nya kwan kodum ni because ya jehwe nyina boso stores ahodo ni nyina ba akra ne kumase pe ene memia ahodo ne sase da ho a ke betumi aboa na kampuntu akoso no ya twa ne nyina agya ama nipa a wote sa ho no no ono so be comfortable be ko blenje kire o man sa o ye leaders no menim metwe ho ana meti agya meja ye nkekere wo man sa o man ye nkekere ne sa so person man mpuntu ba mu at least anya hwe kura no origin bia no yehu ni san anya hwe ne mpuntu okoso there are some regions where Ghana had ma bra ko ho no ma wura beko hwe ni ho bibia ni ho say listeners na mutie yemfiri ada regions no be fra kan no kra kire ye ho ha no pa ya wo de obehu wo de kwada regions no nyamantam wo do ne ko hwe se die pa na ekoso asabi obi ti ho benya adwuma bi na aye adwuma bia ni ho adwuma ho don se bebo mpa anka ja ombenya bia ye titiri na ye ku adwuma ni nyina so mpanifo na gu ni nyina o ma gu ni nyina sesi ya wo ye sa na ma na kra se bi obi a woni bra bi abo mfaso obi ani so de maw ene ye gu ni nyina ene ma adwuma ni nyina be ya akra kumase bra kwabna se mpanifo antena se na ya ma ye ho moden na ye nhyehyɛ pa amma ye hu ni se mpuntu nwuma no ebi kwaso ayaresa bia hodo eye papa no ye sibi edi esi miamia hodo na aka na omososo ye Ghana fo ni bi sapo ayaresa bia hodo ebi kwaso banks ahodo ya kese ebi kwaso na wonim se ni nyina nso ye si a nimpa na mo kro mo nso bebira na benya adwuma ye ayaresa bia hodo papa ye kwaso ekwan ahodo bepa bibia ni nyina ye kwaso ye si affordable housings ni bi kwaso honom na nyuma na ebi wankra ha na ebi so honom nso a adehye nso benya adwuma ni bia ye ontu kwan makra ha maje hwe wa ha na sa pressure ahodo ye kwaso wankra ne kumase na so atumi ate wo de soro na pasa wo ku adwuma na wan soro ahoma na hwe so ba ku du adwuma mutema ahwe boss be yi wadi ni nyina ya nima ye kanya bia bebre wankra ha bra ko menya ne pe senka oti akra ha o debi obi abetena aka de do bi sto animu wo fi senka oti ne kuro man ko mpa na bebe nti no atu bata bebe ntira o wadan tim batene o do bi kioso anim e wa akra ha ahoma ko ne wasore
anadwo a woteta store wura na pono akwada animu office nka baby wotene ni baby da na ehwo na wotene bra kobra wantu beta ahokyera ba bibia ni ho de so otu kwan beye mobo obi kroso adenti na say ye ton memu boy ho abro sa right so maybe you hear the economic opportunities so will be a free rural area eba krokesium tutu nkrahanom omoba because omo person mo hwe sa aketu asem adwuma woye no obenya sika emu odu wobehwe so obenya adwuma papa aye black obleni so obi ton pure water ewe ncha obeboka bese obi ton bi wa Accra obenya sika se nipa ni nyina na aba Accra ha no shade we nso enipa na mo we nchi no ma ba Accra de owo se hwi na ba Accra de owo sunyan na ba Accra enti ade a meton wo ho no ma tabenya sika do enipa na mbeton na aba ha no enti sa de ko ma beton wa ha ma ye wo he ya obi tumi ton pia wata wa Accra si dan ba sa nipa ko no ko ton bi wo sunyan a onya sika fancy dan because enipa dodo na adwane aba ha ena ne market ngeti ya se o moje wo ho no ma webo ma enipa ne kra nya bibidi ato no kra no eni ho semputu dwuma na bi ni wadwuma no nya bi nye eni ze enipa ne ton kra wo nto obekọ bu no ma pipe no ma dworo no ho nya fi no okoto pia wata no no mu insensu na chi adwade no wa ha no ho asan ko eni sika de ato ne market ngeti a unnim se kube Accra ha kube ba ko boy sen 6 cities ba ye kwa kura na se a okoton kube ba ko kura 4 cities mu bia ha wonto onto koke kozi na koton kube ba ko ma onto busu memia bebre ho no koton ma nipa na onto eye sane ma na ye ma nipa pressure ni nyina aba no enti niema no ohun se niema ye kofa free memia hodo de back bedu aka ne ntumi nto no bo ni bio sane ma we nyina nsunsanso ni bia because by re no di free sunya ya no di agu kama backra watua TNT obedu akra obetete ni bibia afrim afiansa ode bo ni bia ka ho no aton de amai be mi sa ye ho se anya hwe no anka nipa na ono so kotu by re no wo eho no mo no tumi tuntun bi wo ho de ma wo ma tetete ho no so anka ne bo na to so ntia na ahokyere kankan ya de oba man so yentumi nto hwe yentumi nya hwe sa na ma we nyina nsunsanso ni bia e ka ho bi okay na de ne so ene se nyoma ne bo ne hya se ye din wa Accra ha na spread ko ba bia yes de wa ba ha na be hunu sa de ne kura Accra ha ne se ne te ono so ko no de ko bia ono so te no enti ye besre those days na kan ne ma bo no kura yefo na kan yefo e wa Accra ha bete ne ba ne se ne nyina ye din opportunities ne wa ha se nipa ne ba nya hwe kura nipa ne do so wa ha ena nnwuma akese nyina wa Accra enti obo no beton a ye beto ade a woton wo ba bia wote ne ye nto no de ba Accra ha ye beto ye misa ye ho entokwa hodo ekoso oboko ne potem ne ade no sabe empelifo kan say me say the devil finds work for the idle hand enimpa wanya adwuma na bonsam bo ne pa ma ne ye okay adwuma be na wo soro ho ma wo ma ye adwuma ni ho mebu na wati fide mantem no dodo na wadwuma ye pa kanema sabe nsem hu bi ho anka omunni adwuma ni ho yes krono ahodo ekọ ebinim yesikani brede badodo na so ye niam nketenkete a ekoso okrum ha mo aye ni okay so nipa ne free rural area ho na kura se na bankrai so ba be pa adwuma ye wo ba no wonya adwuma ne bi nya ye oni apa no de ne ho ahye krono bomu onfa ne sapan ko fie fa ne sapan ko sani pa hodo mo ba krom bedi sabe bedi nsem hunu okrum ha nyina yin wo be ko krom na eho ote na bia na nya subi wo mo no obedu Accra ha no bibinti obedu ha no bebre last time bebre na yede na di wa ha no bebre na mo fro mo krom ba na nya sa no mote ba do bedu ha no o ma hunu sa ha ye nations capital na ba no se ma nyire me ho a me kofia emfa kra enti kwa bia me so me fa so ma eye no me fa so Jacob Benji chiro mansa last na Ghana man peni wo bonto na wo kan bibi John Dramani Mahama o kan sa wo ba o ma no institutions akese na wo Ghana ha no beyi bebre afiri anom na o ma ye bi dia ko ada regions no na abo na mpuntu na ko manage ho pa ba o ba ye on kan ho asem e na o ba ye nche ye ntime ma the benefit of the doubt say o ba ye nche ye enti ye hwe nanim oguso bi ototo nyama say o mo ne ho modern say sa asem na o kan ye ne me senko ye a enka be boa ye pa ma sa ne ma we no enka swate mpuntu ahodo enkoso na ye de ne ma papa ni nyina be hye nkra ne kumase no ye ntompete ne nko ada regions ada communities ni nyina ne be hu ne say sa pressure ahodo ekoso nkra na asisie ne kro no na so bete be koni podo do eboko no be hwe na dodo na akra no emfiri Accra ha omo nti Accra ha mpo omo mfiri ha
dodo na ya hoho ma be hye omo firi baby na aba dodo na enti e besere omo nwene ye ho na sabe omo mtete sa mmea ahodo no so omo ye nipa te se ye ne a omo ye nipa te se ye ne a enti nye mampuntudwuma no ebi nkɔ mmea ahodo no nyina na ɔma no ye ntompete na obi anya no so no de ɛne sa appointees no ɛne MCs ne DCs ne ade no so mo ye hu mo so mfasoɔ ma ye hu mo so mfasoɔ abaya bɔwden apaw de akwanya kɛse ente sa de ama wo ye bibi da suban bi adi na umpote mofum so yes odwene kuro no ho wo be sinkran ya wonko bio MPs ahodo ye bo mudin ye tu abama mo okuma ase bra ko bra me so obi ba akra ha wonko na chi bio da obi nko ne kuro mu da onko ne constituency onko da ono ne kuro mu a wo free so ankasa wo de opa ye hwehwe mu a ada mini MPs no any ministers na ye bo mudin ba bi obi fi akurase o I'm telling you obi fi akurase obi wa ne kuro ma wo fi ankasa bra ko bra ye to aba ma no si woda ebi mu fi akurase ankasa ye to aba ma no wi onko da wo si ne kuro bebre ye to aba ma no 4 years ni nyina wan si kuro no so omo si wa 4 years ni nyina wo sha akra o ti isle wo you see nyama wo no nyina mmoa o man no mmoa na Ghana ni so ye ntunufu nti utunufu anyeye saba tam se ye badwen na yadwen akọ akire na yadwen ye mpotamufuo ho eye sa adwen na ye ndwen mwa wono ne ka ho ada MPs ni tumi kokoye ni manketenkete social interventions programs at the bua wono community ye bo ma baso nya menhira won ba dodo na bedu nkra ha wo monko titiri ni ayi ye mfa ministers no ene MPs no mo free northern region no mpanifo mi duom ho ya ba ko Ghana ha no omo ntwa taw kasa no munim kasa enso atifudu mantema aho kire ekoso aso munim adan MPC free northern region any ministers mu free western region apprentices no mu free northern region atifudu mantema dia pa na mo yede abo anofofo no bra kwabena aho kire ekoso northern region anso Ghana ne ope ministers ewo ho empirifo mo nya di bra kese ebi free ho adentra abro ne beye o mu nyina be kankran ha so maybe some will be yare wo akurase anase wo yare wo rural area ni arefe no mo fa nembra kolebu mo fa nembra 37 mo fa encourage. Now the question I'm asking this morning is say nkurase ne yentumi nye good healthcare system wo no ma ye betumi ahwehwe say ade nyina bi wo no sambi bra ko bana no adakwa ye ma yensem training Emmanuel Senyako ekoye Honorable Desmond ni din na minim se ode je am say be di akon bibi adakwa me bona baso omo primpuntu anso bra ko benemfa ye me akasa me ma Emmanuel oye Osenyako yensem training ko ho ekoye report ma me koye stall by ara sabe wo ho no mo no community hospital no nurse no per interview no mo ye ne kire se mpan ena age ho no mu nyina boso hospital ho no yes but mpanya age ho nyina boso nipa ne yare kro mpeso obeko hospital obi fie mpo na omode ayalefo no to obi fie na omode ayalefo no to I'm telling you mem yahodo bebre na sa chip compound ahodo mpa anka ye person kam mem yahodo no benya bi bra kwabro mu nya bi obi yade a as I'm talking to you now no me so ko mem yahodo bi obi yare bra kwaba ye bonu bonto woni mbonto tete no ne obi afa ne bede ye kotu banche ne anema ne ya bo abensai bi ne ya de anwene kama ne ya de ne magum obi yade na ye bonu bonto de ne etu dua so ed ni share tire ne de ni twansuo de ne ko ba bi ko pa yare sabia de ma no betu kwan wokọ bono region ene mmea hodo bi akobra me so obi yade ne wamfa na nkọ de I mean regional capital ni mu a yare sabia wonya bia onya yare sabia krona kani nyina ahokire nko a tede bia pressure koso e wo nkura kese enim pressure koso wo kura kese me ne ka ho bi menne yentumi hand down one cry ene kumase because pressure wo dan so ene yentumi hand down one cry kumase kofi ne anshira ba ka no me ne adwen 100% mimi nkuro miensa e wo Ghana ha etoeto aso a doctor ye ba akopɛ doctor ye ba akopɛ o enti se enfa ne se
doctor no agbogba ha na de obi aba almost yenya abotre munya abotre or atomic obeba serious matter black obra wahu bibi hwe ye nursing training ahodo yo Ghana ha ene mofra o mokwaje ntete so mba be ye nurses ebi ma be ye doctors no adenti na nebi mutiti fie o munya adwumanye no chip compound ahodo anka yesi be sidiama miamia ahodo ne nyina aka nwuram yentumi nye ne yie right nti nyina aka nwuram enti mebu na mo pa adwumaye no munya adwuma ne nye munya adwuma ne nye ka fi sese yatumi aboa na mpuntuo ni bia kɔ ba bia nka obi awie school tifi onya adwumanya na da bia obenya bia ye nurse fu egufie na sap na omunya adwumanya okuro nya semkuma enti omunyina nya akwanya no matukwan kɔ outside omunyina be kɔ nso na onko school ntina kuruma na ye post na kɔ rural area kɔ mpɛ sɛ obɛkɔ na se post adwuma na bi ni hɔ because akade kɔ modi ye adwuma bi ni hɔ no enyinam kane twe bibia ye social amenities enya na ha no ebi nkɔ hɔ enti adenti na sɛ ɔkɔ ha na hɔ kɔtena hɔ akwanye bibia nye enti amasa bi obi a ye posting teacher ni a wokɔ akurase akɔkyerɛ de no ɔkɔrɔ ma so asi obi a ya bonu dua I'm telling you ahokyerɛ wo fam mfuturo kwatente oba nante anso akɔkyerɛ de ne busu market tua nso dada na difference bi anka ho so ɔde ntine sɛ nipa na ha na ho saa you see ahokyerɛ ye fam wonkra ha nyina ya saa ne ma we ya mpuntuo na ye mpanifo no mi man kɔ mmea ya ma ne nyina ba akra ne kuma ase no takra de ne ade no enti ne yentumi ha dan wakra ha rural urban migration the pressure beto nkra ne kuma ase so telling you edan ya ase nkɔkɔbrane wo hwɛ wo kɔ akurase obi dan ya wesi papa bi obedo beje obe de se bia tran cities a month na bi chemben ho o de je tran cities e wa akura na se baabi akwa no my last year na me ne madam for baako din komo from enchi edan 2 bedroom 2 bedroom house bibia wo fie ho black or it was 500 Ghana cedis a month yes Accra ene self contained single room self contained e be de 1,500 one crying I'm telling you depending a dino no 1,500 some depending on dino crap depending on the location 1,500 for Accra of which anka ye masa mpuntu oni bi kwa miamia hodo ni nyina nanka at least edin akwantu ne beba edin obi beka so ba kutu kwan beta de edin ya betu ne mum nka nya ni sei e ma ho kire ne meyese ma ma ne ye ho nkire ye saa sesi a ho kire na e ka o ma no enti obi ehunu se na te de ne ye sei saa na e kwa me so metwa me nyonko because once si na wo nye ye because already ne mpanifo na ma ye hunu sei o ma na ye tim ni politicians ene di ye ene ye ne abaye o monko a enti wonya politician already na nkasa no wo ne ohia ene ye prepare wo form ho enti ye ne ye wo form no so akoye anima kingdom enti ye nyina ye pre wa benya onyonko no na wa che nawe ne wadidi amen nti bi ni mo ho no mo ye sisie krabrafo bi so ye kwisie na wa hwe kwisie oni sisie krabrafo kwisie akan obeche nawe o wi nda do na panenum enti ye besre eye question ye di ma ye mpanifo no mo de ma mpuntuo no enko miamia hodo no enti saa de ayentum na Ghana mpuntuo na ye pre no ba ko bne nkwesi hwe enkwesi hwe kasa hodo e fani pa won kra ha ebi o kwa akurase kra nka entumi ma ne nya adwuma wo ho na wa nya wo ye ndey some bi ye nyina ye won kra hanom ye na ye wo kumase ye wo ye water de kofrodua dan a ye firi babi ana kwantu nti dan ye betu kwan ye tu kwan na mom ba na pa ye busa se baby a wo firi no impuntuo te sen e wo ho development e te sen wo ho nom Kofi Brema Hitman medasi bebre you can say when we started this conversation it's very sad me pick free education aspects you can say wages is involved when we are talking about teachers now wages involved uko increasing way could you believe say teaching you the highest pay 400 cedis 400 cedis ebiji 150 cedis ebiji 200 cedis a month nti if say inshiraba ekuro bi say or ji 200 cedis a month or tena waje den onje hwe wo honu cause oti honu ma abrabo no obeka achi emo ano you understand nti no ye besre say omumbo modern na
these areas no omo for many year the ensure on say impose ejuma na ewo ho no po no omebo omo moden ediska ewurem na ejuma na enyini it's my what name can I say cause emwa these people omo bre into otena ho kra mpo na enye ade a ye kan say obeye serious. You best when it comes to healthcare and saying I'm a kind places be on ma doctor here ba akope incredible for na doctor here ba akope it is a work kan wa I just say doctor ni free etire on mu ba o which is very bad. Baby breme rakobra enti enipa ahodo a ehia nipa mana setenem ekon kan no meti hoi ya mi adom yem papa Charles gotofu sine ye maame omugu so ebo ye chidom kama omo hwenye kama die enti na ese me fi DLFM eko different station ade na eni o asem ne sa na ya netie baby a wote no wo hoto ne man ketenkete and condition of service eboa wa ebibia npo e ha wo se wudwane akoba ebie enie ena ye de no yatimi atenase ana ya nhwe han saa ana yenkonkura hodo ni nyina kwaye under development ana say develop ena yatenase ama ahokyire ana aka yen other regions ni nyina ene ye communities no and it's about time say ye besre papa pansa yen leaders no yesrata munye bibi Ghanaian leaders Ghanaian politicians yesrata munye bibi Monya bribi said the mark of late in Yamianum Ukraine. See a cassa monya bribia Ghana. Baby a peso de marcono, yentimin could do diabota and a bayer didn't see a bedroom home. Yentimin to Croimo, may fampun to Juma, any now markra, any kumasem quam. Then why do we vote? Ebia market centers are hodwa. Magunin in our dow regents and then ama. E kwa hu nyina tonton ade wa kra ne kumase no omom tonton ade no de opa ye kwakwan ne omunni nkomase mi se omse hifo na mufiri ba kra we bachelor of ofiri mantu kwa ne ba kra onim sane ma hodo e koso regions ahodo ne nyina yes market papa ne bi kumase central market ne ke kwasi bi de asi ada areas ada communities nim ada regions nim na kra ha edwa kese ne asi bi wo honom manu ba henha wonom sai nipa bo apeso wo Ghana kwan hu ayenye baby mfa okrami eto eso beti amayen dodo na afri akire na beye saade na wakra ha o enso de nyina nkomra no baby a wote na wa maha meye lalasulala enkomfa ma no nti yesre leaders no ye pomo cho yensagu yensayem ye ne de tumi maamo se mo nsom ye ne mo sa na ha som no mo nya som na mo som ba no mo ye se ayi so nkuru nsuo no oh dabi so Ghana leaders no mo nsom abrofo na esom abrofo ne de mo ba mo besom but Ghanaian leaders no they don't serve o mo nsom wo be didi no manom na o mako ye besere mo di bi ye mo mampuntuo no nko nkurase okay mo mampuntuo no enko nkurase na se bi nipa ono so timia hodo bi a eye kron kuma ono so feel say yes ono so ye Ghana ni ne du ba bi a se nipa na ntukwan ye so ye kurase ni wankwa akra ne kuma se onse ne wa mobra enye ene na makro no ahokire ne ne manketenketen ye koso aye hokire wo kura kesi mti yes de ima mputu no ebi nko me ne kwane se beboa wo de listeners ne pra wo de opa onka ma bia wo firi oba akra ha nonka ni krom mpuntu e wo honom ne ye hwede ye koso wo mayi right 35 minutes after 7 national cake ni ya cha say another penny that so Obia dwadi no na wasuguso a wotie wo DL 106.9 me ma black of me fa sem we ntwam fa twam ade ba konso a eja na reho pa ni akra enu kumase natural resources na ye nya di free honom no eyesen ne mfa ada regions so eyesen abro ni beye ba kon penifo de bo ma no ene ada regions na reho ya pa ba kon aya na atiti ni western region ye too good ye nya wo free ho ye nya timber de na ekoso akra ha natural resources be pa ni nya akra okay we de bisa ho de na ye nya wa right
Yanya ne sa. Yema other regions no natural resources yema o mani nya di free ho no. Yemfa bi nsum won. Okay. But yanya ne sa. Yente kire o man sa bra ko bra ya. Na kakra. Na mahimfo no ntena ase. No mo ne mpanimfo ne nkasa nkan kire o mo sese mpuntu nwuma enkoso no natural resources na mafa free yem potem de ko no se mampene ma ya hunu hwede yeso ya mpene ma sa ne ma ne nko bio. Right. Na eya. Mate, so maybe I'm calling man na fetio for so and for one adventure 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Morning. Me ba for say. Bacho, your friend Joe. Joe kasa free him fa. Bacho kasa free friend. Mami ti wa no pay. Bacho, o say Ghana o, your problem ke se pa o wa my brewo. Ghana se ante o. O say omo mo sisi companies ni nyina no, obi ad ni atra akra. Se bi o so hwemu akra sa sini nyina asa. Aka nsuo mu pe. Se bi nsuo so won kwa na aka. Obi tini tam billions of cities ni koto asase e won nsuo mu. Na o wasan boka billions of cities e san dey afrele ho. No we see company wo. Wo branka wo kop maybe say Eastern region, Volta region, Central region and I think go ma omo pa nye hwe. Hwe de fo ni bu fiti su ho. Koko pi mu ate. Hwe nsa ku kwan se fa nye hwe. Ubetuma asase abaton 10 billion waka na ko kuma se bi a obenye ni cheap format no si company ni wo no o bushi no na workers no any mpase ko no fo na mo villages no motima sana no ma yajuma ko so me te won ma won e ma me wo fi wo papa wo fi wo me rent dan. Okay. Nti motima sana pa ko asa da den aye fu mo juma. Right. Nti company juma na me ye ne se twa me ka eni mpo no 500 cities a month pa won e fu mo juma na me ye ne transport me kakra mpase o tira me ka na si pa. Ati ase pa. Nti no ama ase companies nyina o do akra ase anka wo de mo ba o musi companies no other regions no ya won so be warehouse bi wo akra ase nti no mo ye product ni bia na mo be warehouse no na mo na ide na mo de ma supply wa akra ase ama Obia se ye Ghana ha won region di Ghana ha bia no to makata say mo ni pa bese 40% e wa akra ase Mate ade nti de ko ba ne sa Mate me da say pay. Good morning. Good morning. Me ba je for say me de offer me say dan so my house fu ma me nti wa no pay. Offer as papa na mo dine ho ye ho twifo oye palm plantation top ho offer twifo oye palm plantation offer offer twifo plus was na wo kan twifo oye palm plantation ma ye adwuma wo mu pen minim ntafra wo so ne sa krokro ni na twifo uni mu ampa ho eye de say boys no ebeba so omo betina kra o ka so obi mra kra mpo beka so ma because many mo aduma ye wo mo omunu a epi omuka ye wo mo omododo ase ye wo mo a omo sesa ase we ye wo mo omo san ye aduma wo mo ho which is a factory ne ko village ni ade a eni pe bebre ma ye san so wo scripts ni ade wo ho nti ye wono wo ka kire obi say o mra kra so ekuru we mbede wu ekuru a press anko it meet you obi ka 1005 na bia be sa no passe na ka be form wiafo no be ba na bi so akọ nti da bia na we busy nti sa na ye nyenya bi wo nkurase ne bebre a nke baboa nti ofa we na amata kan de mu ko so mboso nchire panifo no na o munya man na o man nso ye ni ye kakara na ya bre yo avum me da sesa won so atumi afra. Good morning. Hello. Well, too bad. Mentu nkaye. Yeah, Fawe, good morning. Hello. Hitman. Yes, sir. Me back you when you. Oh. A friend told me because a friend bridge and come on. Tell me, mami, too. And I pray there. Daddy, Chian come on. On Quanson. Hey, me come on, say me so. Ishaba. Me chiao. So where there? Yeah, me adam senior, me where pa. Why are the pa say oh boy when you person me na oh boy say ye ya from so ya won toy. E no correct. Ye mo kan e no correct because e denti na Ghana for be to kwan kwa outside. Enye from djuma ya na ya ebinim koye ho. Nti ke kronki to na o say farm no say enye dade ba ko. Omo fa machines mla. Last year ko ye feni say Asante region ye free baby tebe so me ko to lokun mfanti loko ye si 5 cd na msi na ankran ye 5 cd ahanso sa omi si ye nyefu adentia ano odin debi
and I'm a who be so clear. Ye drivers for no, me tumufu. Ye drivers, you know. Ye tumufu. Na me de me catch a president, on fa basis in Emra. Ne massa no mana omo ye no. Etwotwa. And me kwa boso kan se me koto pass. I dey 2200. Do 100 cities in do 200. Me be some sad. I must say kwan drivers no mo de nam so no. No one katua ne di tuamo no. Ama mo de afofra enye sa ni na egu esaniam. Edenti na o se ba ne sa. Right. But Anapa me that say. Good morning. Good morning, sir. Me ba cho hwan Gideon, very much country. Gideon mami too. You, ye the nyame ase. Wa do ma boy de Lumba mane bi taxation ye ne mu ye mu adwuma. Mun sam na ya mo de ba program so be discuss no. En ke hia san ka wi delegafe Ghanaian Times PM omo publicity ko paper mo panifo no kinkan bi. Tabaji no nyentie radio kura en komo kinkan bi no hu okwan a esese komo de o man fa so emma buni na eba no etimi hunu abrabo papa bi bo omu nyina de nyimanu omu constituency komo nko enko ye hwe wo e na o man sika na no mo de omo efun djuma na mudi ni na pa ni dia no kwasa nyame anim ni Lumba station we ya ma sankenye. Okay. Ngani be bi aye. Nko so nya sa adwuma we sa fam wo man no. Right. Na Ghana fo no hunu se enye nkran ko an ye tena bobra man ye. Na panifo no mo ma dwen so nkoso. Senkura sen no wonna dodo no nyina ewo. Na wonna se nima ne kwa ahoto ebe ma o manu na nye enkran ko akumati takura yi abeye. Eti Ghana fo di enhye dan transin se anybody nyina fi ahono mum na bai. Eti se apeni ye dia ada ne efa nyima nto a omo enkura ase. Okay. Emo mu nye nyima ni bi ho. Right. Ko man ba dia enko nanim. Okay. Asante me da se anope. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba cho hwan here. Your friend me King, me Kasafi Magina. King wa minti anope. Hitman. Program aya mo do de bano. Hitman. Esumo yambu papa na politicians na ya omu meje information bia mfumu wana. Edu so mutie pa. Oh, omu nti. Ya politicians no omu opposition na omu adwen ya adwuma o. Omu ko power pe. Ni awokan, omu opposition, omu back wo, omu power. Oh, mo fa mo se unu fi onko. Ta na omu kan. Ke nsema omu kan. First school ka omu kire agriculture. Yes, oh my guy. Obia fi ekura abankran abetra gota ho kiosumu nsu to na yire no. Oti ekura ho a na nsa kona no tambia o. But awofo nkrofo wewe mo so na onu anu ma konkran. O ma tukwan o do ntuto. No ma basa. Yen to manu kan politicians so kan. Enti o I say mo Hitman. Famisi. Program mo dey abay. First in ka wo mo si kofu di afrawes. Since ni nyina ahia ka green grass. Ato. Bate. Enti aba ni san e na say ye brese. Bate. Sensa se aye wo ma we mu. Ye ko ma fufuro so koto nuane ba baidi. Wo mo di nrua brain na ye di ahyi. Say mire kura fi. Enwa nyina ahyi. Enti ama ba mu na ewe. Madam Ase. Mate. Nyankopon ka so. Good morning. Wa mo le chama bia woko. Nyame adome ho ye pa ye fra sai. Na ya otamani. Na ma minti wa no pay. Chama se ministers, MP, president, me catch on me say, I do na pa ya mun team station no. Oho na nsampani nyina wo. Ne papa Muhammad do na pa fa the station to Lumba station nti. No tia adwe odo nya bebu ma we no be de nwanwa chama omu fi ho omu san ko Burkina Faso jani no no nche mko ya faso buman Ghana perifoni tie na pa we o station so a Ghana per minister mun tie ye papa Muhammad tie ko mun ko Burkina Faso jani no no nche mko ya faso buman right enye court ene buofo mun ko Burkina Faso jani no mun salai na mun fuka na mun ko no nche mko ya faso totoman why me de manuasi yo mate good morning. Good morning, Hitman. Your friend say?
Kofi man ashama damo. Kofi man minti wa no pay. Hitman. Na mishra mo pa DLFM team ni na muna maju mu do. Benti na mekaza. Hitman, once a politician amase nipa benya posa. They are no bad benefiting kwana odwin ho. Sebio politician yaska at least odo na nyi Obia sika eyo sika Obia ntimi nche odwuma odbe aka ebia se uye MP ewo ebia asankrego na se achimtafo na wakwa ko si factory o na boa o kroman no so that omu nye dem omu ntu kwan man kan ha se na yebra kwa mi bi ka kodo samika no enokre so tanka sa factory ana won say yempeni fonanga especially presidency your problem wo pa okay aka obi a president no ba o bia me ba me factory say me ba me say ya the ono so ba no on beto aso na kamana ye resources na ye wo no yen we still sa okay so any sika ye wo pharmacy ye kata ebia ye ka waka de enka mate men ko ka de yenka na Asamba. Good morning. Good morning. What about your first say? Sorry, come on, Akosu akase free himfa. Akosu abre ni yankoi. But so after education dey na mo kan. On say Osha ebi a menfa sense na wo mu ha ye kese schools wa ha. E na ye Enquires schools. Bibia ba na omo the program bi e be anomedia attendance awam ha instead say wo me de bekonku asena mama for not to any experience on ya nko for dey ban no mo aye kurukasi no afi teacher ni bi wo ha obo ne ho body pa e wa kurasi wa even say ye no here de no e ko kurukasi if you use this kola e won kurasi no mpa so be no mbenya enti parents no sha na say ode ne ba e ko kurukasi mu enti nkuntu obi ni wa e koso ta Enquires no o show omo kwanya enye papa awufo ni bi omo yes sports o kra ji so omo de omo ba kru kesi ni sika ben first ka omo ana omo tia oh nti o ha kesi pa right mate akosi ayada say good morning Barbara Razan me ba cho me dey 49 na ba ko be amanse friend wo bre ni yenkwai ene me de wo ko amanse Kwabra near wo baby wo ha na efre ho anwea kwanta oil mill tame bi de minim se onim ho Kwabra me kwa me sure se onim ho minim ho pa onim anwea kwanta oil mill enipa dodo a ne fa omo ye adwuma wo na nya asam ketewa enso onim management ni nyina na omo firi kurokesem management ni nyina na firi kurokesem omo pre ediko kurokesem enti sese me ne wo kasai anwea kwanta oil mill agu enso enipa ne fa omo no hwe Asante region where omo na omo do abe afuo na nya asem ketwa ene omo nyina ajai de ntia pese minkumunya na yempenimfo no agine ho omo nwine sebi timamfo no ho so ata se obi tenkran ni abefa no wono wonim se ne ye dia abe wonim seed abe no kwa se ne ye nese no what I say enti wono wagine flashy things that one cry ho enye be kwai ene ne nkurase ho ana wodwene te se enye kwanta oil mills agu enti yempenimfo no omo ntina se na so omo fa adwuma omo edi konkurase a omo mankurase for na ena no no omo manage because your sister pet okuo mu pete odi na ma eden ya eden ebi be ka same men kan kesi mi du be sia obi so aso mi di bi odi for na na ba ko pe amase be quite friendly mate du be sia mi nia for na me da sia do pe good morning hello. Hello. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba show ho ni. Hitman with theatre. Me dey meeting ya ma minti wa no pay. Hitman. Onu wa beja fo ja min shamo. Amen. Ya friend so da be so mo wa dance ma laptop kanata ne nko fo o mo se ma pa na mo ya ma Ghana ni ankopon shamo. Hitman injuma o mo bie no wo ya friend say kuromi. O de am fan say kurom o mo pan ye omu owo nsuo omu wo light
nneɛma pa wɔ hɔ mo a ɛtumi obi mfie kura te sɛ nkasa bi ɔba kurom kura mpo ma ne ho akyerɛ no nti yɛ mpanyinfoɔ no sɛ ɔmo kyɛ national cake no a ɔmo mma bi nkɔ sɛbi nkuro nketewa mu na ɛmo ayɛ nyinaa because ɔwɔ hɔ no sɛ hospital wɔ hɔ a woyare a te sɛ dɛ mo di nkaka nsɛ yɛn transfer sɛ yɛde wokɔ kolebu a na akɔmpa no ɔkye nti yɛserɛ national cake no sɛ ɔmo kyɛ a ɔmo ma bi nkɔ nkuraase ne sɛbi nkuro nketewa anim no hɔ koraa ne yɛfrɛ nte sika fi hɔ de ba kurom gold na ade nya yɛtu ne sɛ yɛntu bi wɔ nkra ha nso yɛde ba nkra ha bɛbɔ bela ne nya a yɛwɔ sɛbi nkuro nketewa no deɛ ne yɛ a mo yɛ ma yɛn nti yɛ mpanyinfoɔ no deɛ mo ka nyinaa na ɔmo te ɔmo tie enke akyire ɔmo ntu anamɔn na ɔmo nyɛ ma yɛn ne yɛn nya yɛn ho ntɔ yɛn Hitman nneɛma pa mo de ba de nyame nhyira mo nneɛma pa mo de ba nyame nka mo Nyankopɔn ka wo so ho pa. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chon hwani. Me ka cha Similian etia Black Ojo Sami B. Sami B jo so pa yenkwa. Me pa cho. Wodu tamale. Me si asasi de da tamale no. Enye asasi ketewa. Na so mu ti kru no mu wo mu bre. Ti se oba dodo wa ha se lo. Asasi da ha. Kama. Ombe tinya die juma kete wa ha. Uko so menya kwanso a. Wodu ayikuma asasi wo ho. Ne so menya kwanso nya asasi wo ho. Nkenye fo no die juma. Na obia nya juma nya. Obia ti mi ko wiade, obia ti mi nye basabasa. Se ti atika no omo buabua no ma omo ho a. Enu na ma ho kire, e to da wo sele no papra de obedi a edi. Birthday ba ku na nipa ni die no, hwe wiase ni nyina wo so. Komo die. We papa we se obekọ no ho si bla mi pa to ma mi kaka wo ma oda. That dey die ye kole tu aba. Hitman catch Mate, me da say. Good morning. Me ba chon hwan yeah, online you're very, very faint. I can hardly hear you. Miss Row. Mento wonka. With the kafra. Sambi, what to call us, no? What to call us, no? One consensus, no one. I didn't share what they ban, no. I think some pay war cancer. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch on when you. Aunt Maggie. Mommy too. Yo, I no pay the mobile juma. Yeah, that's it. One will say, Enquires. Or yes, or three or mine year pa. And you will be a state farms near day. It will could be as well. Yeah, fool near day at the support. Or you see fat is near day. That boy. And can for Yana. A better tons I name an Indian. I'm not what about. And to your best friend. One Kobokina and one non Quadinians when they be one. Non family boy, man, my end. I say, Madonna Bredodo. I do not be a new man. Oka fan plains, as I see you go on. A fool bet me the iron. You bet me the iron, I export to be the apple. And if I know what fan plains, no, where you may our mackerel. And you're not Sammy B. Cano. Only panel where you may our bed than what? Oh, my. Otini kuro na onya duane di ne hoto na wa ma okwabrotira besi akura bia se no onwo factory wo hɔ a eboa kuroma no enti adenti na ye de ye ntimi nya de na abrofo na ye bi na aboa won ne ye de bia nkugo nsam nko ana ye wo mu enti ye besere won toto o man ni ye ma ye na ye sei no o man no enye nipa kakra bi dia ye nyina ye dia won nya ne ma ye na Ghana for ye bredodo Mami maginya gopon ka won so ho. Good morning. Good morning. We ba Jeff say. The friend Tanga Bia original Chatelian. Mami ti wa do pay. Hello. We ba cho me ti wa do pay. Ye da mo ase ni djuma pa mudi. Ye ho ni say ufri kinkampo eko tamalisia asase e da ho. E ho so ni yemfu we western region. I will be mfu eduma pa e wo ho a ebo wadar ma twu fu radio no na o my feedback wa pa okay me ba mami too me ton kama bonito mai wadar ma ufriki tampo eko tamalise ya e ho ye bro hafu region we Ghana ba bi anuani firi ba pa western region
bro ahafo enso bro ahafo pa na nnuane firi oba on betimi aboa yen hwe bright champion omso mode food for planting for jeben eba hwe sika o madi David no hold on me pacho asama wo ka no woni evidence a membe ka so obi adisika me pacho okay me na ye hwe say saa nyema nyina ekoso a empanyifo no omo abu omani agusu enti yesre say efri saa break yi yesre pa say aban bi abeba so bia no o make sure say ndwuma omo de beba no omo anye ni ye bia no say abafu fro ba no mo hwe na say katashisa na say proye bi koso a omo jeli om na set example say this person mo win 2028 a omunye example papa said ebe mo wini no mo wini ye obi a we this kind of bia omunche ntum. Right, Mate, good morning. Me ba chef say mami ti wa no pay o na pay dia saba ami sao pa am lu ko be you ready ya ke bien kwa ba ti o dia futa mo ba ya mo ya ko cheche mo ma ba ya pe ya da saba ya Obia ya sha na ya o wa you. Okay, right. Me that's it. Good morning. Good morning. Me patch your say. It's in Badaku. Guji Druba Mkasefe de Kusti. 30 seconds, uncle. Mama boss made my pambo Makisu no Mangana. Nasa maybe soon Adamata than North to Christum. And Jack Robert, sorry. Hitman, Metin is a one. I had to be a car. Your politics, but I thought dancing near Nipa, you know, several out back. Now, yes, sir, we just make if you say you're Ghana and she's in Ghana, you can't afternoon in Assam. Oh, that's a maybe can I did be at the back class. I was share Ghana category Krakaya, we see a boo, a judge's dangria, we see ya. In Casarica, like a bit of class, where my Kura also did a malfa in Nipa and Nipa, Daddy be a cra, I did be a cra, yes, through. Yami or boy, young in Imidian, I don't know, Kita, another dominant man, Sabu. Yen being just say I did be as a class and I did be I found quite crana. But say empire for I had a cry, a crack of ways. Obraso. Many of the class and your master, I had a wake, a class baby, and I also actually dumb and do Aqua Yajma. What you best say won't be. I can't and say, won't say never mind. Mate, me me that's a papa. Good morning. Good morning, it's one. Me batch on you. Your friend is a favorite tema. Mammy, you want to pay. Oh, it's what I don't make kind of me and I'm a rahul. Your my team may many big musicians this year, but politicians. That's what Monka promo dear. Show my teaching the northern part of this country. I hope I don't show. Okay, please, I hope I am president and vice president. Since coming from my time, vice president and president say be briefly, Northern Ghana. Even the immediate part vice president or not in your president is not in Liman, Aliu Mahama, but I can't say anyone here. So, Pano, Nandimini say we are sitting here, cynical, or anybody, they never party as here. That's when you for development, Bianco. Now, this year, Muma Sabi, Omaba, Southern Party, Abeswas one conforming man, Sana, Obi Peso Coastal class about Southern part of Ghana. Nobody carry you, and so what you school, and I saw what me the Abana Obra. Nti dia pa na ompe so makatacho politicians because nipa no ba obecho sika sana watu ababa na wabeso wadeso ama uso wadeso wontimi nso nipa na ba se ne sika na menya adeso na wadi adeso nso wonso na wasi sika na watu tinti za ba sika no no na busia dina bi ne bi ga se politician no munye omo ba politics mu no ma yi tam o ba ka twa se no mo je na e bo mo do mba na emu ye hiafo na ye ma yare ko ntimi fo mo ko hospital pharmacy plesta por better ku e no so e problem pharmacy no mo vena mo nyi ya sha ye be du be na mabu ne ba so yo ye ntra mo fa ye sika nyana nkasa ma ye wonti ye dabi ebe ye ta mu sie mo kwa de mo ko ni ya na mo de mo ku kwa buchire na obi ti north o pe sika ko school wonye sika ko aso so ka ye yo na wa ansa no wonye sika ko school na o do ba ko sika buchire so ko school ase mo e bi won fa ase mo e ka won fa ase mo Hitman ye ka won ye fancy kasa wa bufu ni yawo mu ne de kasa o yawo ne de kasa ebi mu ntimi di me komo na ebi mo sa
Okay. Yeah, so you got so. I didn't know where. Pharmacy. But that's we'll do a very final caller that we wrap up today. Good morning. Farm on a Hitman. Yeah, for say. Yeah, from me, look at every time. 2 young ones in come. 30 seconds here, uncle. Hitman, say, oh, when you're gonna do it, tell you, I'm catching when you're gonna do it. Money. No, for the moment you say, but try by the bath, it was a monko to my I drew away penny for the terminal. Say, but trouble near the bath, I wish a cocoma, say, mustn't go trouble. Yet, so my women be new me and your kuma company for your dear tax a chomoke. And no, Mr. Make a couple of us and make us ashes. The make us ashes say, you better on my and consider bay. Me papa, no, it's state 5 more. Oh, a creator more as young one day. Satam no crown, corn beef, and sheet, and a Tom Brown Yano. Nam papa, or you be better than Yabidi. Into what in kind of Mitivilla Jonoma, yen ya did you on a balcon. A better man come and you can't bless me better about my brother. It's so a number of more 1 share 1 year, Ghana penny for the money. You need to move before you can't come to come on, and near bury a nail. Okay. But yet, to my way, you penny for your said, be money, a money vision, almost to pray. No matter what China, I could for the pedestrian and say, Brabes say Ghana to move before, almost so my own cherry. Oh, can one your Ghana need be a seminary from no defense happening on open Bundu. Yeah, fancy. Yeah, fancy. Open Bundu. Yeah, fancy. Yes, so my to make a car, no one to me, not back up. Nanka, my man to me say, Sagana Animal, Nankabia, Cowa North, or Western, or Isa, Nanka be a company, and get tax and amount. Well, let it in a amount. Not going to make be a company more. What's one more? Would be a company now. Tax will be think the channel, or better what you are. Better company tray. Okay. Mate, I don't pay 1 make you point. Thank you so much for your contribution. Sammy, yeah, Rakobna, better than listeners and I say. Said any day now, money ya drain. Na, sir, politics can you be more young can once a mono. Or Motayachi, Yans your baby and why you from the bit my Ghana, no. If you baby never do baby a dream. See, you know, kind of cratch and one bebois. More money acquire him. Yamisha or no. Na, on more man who then said, there be a done over more dear moments I call man, or almost so to me a support ye. Right. And then yet to me acquire and you have a patch as good for Michiano. Daddy, yeah, daddy, Michiano. I'm a child of daddy. Your child daddy, chamommy. Your chamommy, so nothing so, madam. Maybe entry, your channel is programs a year many. Confusing a Tuesday night. Madam for Balcon, Mindford City, I don't know what a palm and important Central Region. I'm with you, pa. Ne papa edda form Silver Tivia or Mindford City or father edda form nti meka se yankopon chechire buseni nyina awrente woni wonu abe ma saba ene wo ma mene sister Agnes nyina no mechia mo yankopon cheche mu nyina mo were ye bom pae se yini se ba beta mu achi ese se mu fa DLFM ni agro na mishra mu nyina covid yako any Tuesday there echi adadi any money any Tuesday almost any Tuesday coffee party ene o ma woda there ene daddy crowd out ene daddy crowd out oyo kwabra oyo kwabra echi ano ene emi so mechi ano okay inti Hitman no but I don't get you guys na I don't have so much daddy sa no crowd they say yeah papa no ena osome yembo aha nti ye nim ye don't have so dia owo edema ye nti no yes some we settings and no pay but Tuesdays we are settings Tuesday there yes yeah settings na Fridays okay no Fridays and I pay your programs director maybe some issue Beyonce DJ Beyonce no so we kaya was it last week or the last 2 weeks na okay can say besun ya ntenen so anwa mu bia am ga just so shebo aya won this on your shebo dey aja yo very afini and me nya hwe che anwa mu di che ya ansa na haya kwa ho ayo well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. That will make how it's Saturday Cofredia. That the Lumba live in action. Photo ticket there, star 714 star 51 hash. They show Cofredia. FM Hitman, good morning. And you enjoy the rest of your day.